Hazır 15 balağa kamalsa, ertege 45 balağa kamalsa. Ana bir sürü 75 balağa kamalsa. Nizam bulsalar kamayız. Yemi toktop durun. Alam. Nizam desem nizam. Ayda kaneci, ayda kaneci. Nizam bulsalar. Yemi uğup durunuz. Yemine sebepten atenelerine satıcı alıp gitsin. Atenelerinden ruhsat berbeyiz. Bu ruhsat Yemine nizamda sebepten. çok olur. Anan giyin. Eğer kılmış kıldı o adam. Kılmış kılsa üyünden barıp üyünden uçtu atkan yerinden südürüp aldı. Makul buğa, maylı buğa da sakalsaz. Terek sayda soğuş yok. Jeski kalını yok. Türme yok. Emne sebepten bizge ispesini açtın gerek var. Sözün bölmey turgula. Biz uşul jerde katayvatkan uçurda dağın sülü. Tokta çakat. Biz de terek saydın urunlegi altını tavan nasına bolğonu da. Bir opar grupa ispesini aç beri gelgen emez. Koygan emez. Bölmey turgula. Emne sebepten koyot. Hazır 15 Surma genen jatı atar. Hazır 15. Buna kayaktағы bir firma geldi de anıspesası koydu da bağladı Kırgızstan'da çarptırıp koydu. 15 adam koysakçı hazır. Yetsen 5 Sizler niye korkutuyorsunuz? Niye Niye korkutuyorsunuz? Orası şurası bu. Emne sebepten ispesnas bizge gerek. Na yok. Yok. İspesnas emne sebepten gerek. Bu surma uğurlardı. Şu yerde Ben kızı ukla. Şu yerdeki toktat üçün, şu yerdeki paradakты, kovsuzluğun qaraş üçün, yerden bir o bayağı chet mamlakattan kelgen turgunдар menен bu yerin turgundары ökö kagылышып ketпесин. Ошону paradakты караганы келишти. Эмне себептен ошого чейин сурма алтындар турган Айбалаевдин манага чейин турган учурда ошону испесачты коюп бурдап атат. Бул сурма алтын деп эмне себептен коюлган жок? Жооп берчи. Ошо жооп берчи. Ошол кездеги чоңдор жооп берет. Мен азыркы бүгүнкү эми азыркы болгон болсо Evi toktop. элдик жок элдик угуу деген болот. Элдик угуу деген болот. Элдик угуу дегенде боюнча менин ишим жок эже, кен боюнча. Мен кен боюнча келген жокмун. Мен кен боюнча, мен кылмыш болду, ошол боюнча келдим. эми рахмат сага. Эми рахмат сага. Элдик угуу дегенде биздин айылдыкка туруш керек. Сырттан фирмалар келген учурда элден угуш керек. Мен Турциядан келдим, алтыныңарды, сурмаңарды касканы келдим. Мен бул жерден жаратылышты коргоо министринен договорум бар. МЧСтен Терексайды өлүп калбаганын сактаганда мени договорум бар. Жайыт деген жерден договорум бар деп элге салыш керек. Эмне себептен эле бүтүш керек? Hakim bizge gerek. Şerge dursun. Hakim Ошолордон сурагыла. Ар бир энебиз бала үчүн эне менен ата өлүмгө даяр болот. Ооба. Биз айттык. Боз үйдө тиктик, башка да кылдык. Аким алдадыбы? Aldады. Өкмөт алдадыбы? Алдады. Эм менен мен бардым. Төрагазың айнанайын болот. Ушул бозу чечилбесин, балдардын ырызына чычпасын деп автоматты койгондон кийин это не нападение, это покушение. Мына видеодо полный түрктөр. Раз түрктөр келеби, өзүн коргойбу. Ар бир рабочий автомат менен жүрө берсин, эч ким каршы эмес. Анан ар бир рабочий бирден котоморчу албасын, каршы эмес. Договорду бузду түрктөр, бузду. Биз неге бузбайбыз? Bilgeni kılıp atır ki. Эмне бузбайбыз? Kırgız'da Kırgız'a Андан көрө кыргыздар келсин, ала берсин. Бизде Терексайда жаткан кенен. Эч ким автомат менен корган эмес. Ким коруптур? Мына ошол убакта биз али өлө элекпиз. Özüңөр Kırgız'lar özüstü korkutup otarsınız. Mına men sizlerdi özüңөр. Mına 70'ge 80'ge çıkan çalar üstüne var mına ki. Mına uşu surma. Özüstü. Kırgızstan'ın marağa Kırgızstan'ın bağ bilet al. Mına biz gelen adam ekeniz. Toskan emesiz, başka kılgan emesiz da. Anan emi canınızda açıra turan bolup baldarısını alıp geçse, uğur tokma kılsa, başka kılsa, yolcaktalar oynamış gerek. Bir adamdı hızıldasa üstüde Kuday'dan nakazane alat. Ayra getkende çıktı. Ayra getkende narın çıkpay durup mına öttü. Bir kamas oğudunu takıp koydular. Nege? Soğuş yok da. Biz даже Türktün kirpigine tiyzelek koldu. Aytkıla kim Türk'e ki ötkönde kılgan kılığında dele oşo birödün жалгыз баласы жылкызын айдап барса делечи аркадан мынандай кылган камера турат. Автоматым. Это покушение болот. А биздин балдар жардамга барды болот. А эмне себептен жайытка барган жерде договорду барын карап көрсөп жайыт экен го. Открытый бизнесте договор жок экен. Мына чөнтөккө кетет. Атам байка кетет, Салим байка кетет.
ошону айтып атам. Мына эскертпе алып кетет. Ben bir tuğla verse bize bunu eskirtürdüm. Не рабочий күн. Анын кереги жок бизге. Биз унутпай отурабызбы? Берип атабызбы? Жооп бериш керек. Ben söyleyeyim. Bu ülkem gelgen ötkende. Çok katışkan çok usta. Ana bu menen biz Elmira bolup süleştik ha sen mena. Baldarın bardığı çıkıp gitti. Ananda buğa biz ayttık. Alapkada sot bol bozun, alapkada tergö bol bozun. Odon narcakta dile bol bozun dedik ha. Uşul kolungan gelse çatkal menen terek say bolzun. Biz günölөр üstü moynubuzga alaylı. Mına aytkanbız. Anan oşondo sen dele akire çatkalda bolot eje, kuanış dele mayli uşuk hareket kılavuz dedi. Almaz dele hareket kılavuz dedi. Emine karıp jalat kalıp ketip kaldı. Şunday ekan da, meyzamda. Андай эмес. Чаткал районунда убийство болду, башка жерде болду. Ошол жерде чечилди. Азыр буну Ошол жерде чечилет. бул эже бул иш баягындай мындай дүрбөп кеткен үчүн баягы чоң баягы элдин мындай кызыкчылыгын туудурган үчүн бул ишти уголон ишти уудуга алып кетти. Уудуга, жаллабат уудусуначы. Анан жаллабат уудусунда тергөө жүрөт. Эми бир суроо да. Он чыкпаса эч кимге айтпастан балдарды алапка апарып туруп, Нарушение. милицияханага бир эшиктен киргизип, экинчиден сразу чыгарып автобуска жүктөп кетип атканда алдына мына айыл өкмөтү менен дагы депутат тозуп болмаса, милициялар уруп таштаптыр олар. Ал кандай закон? Арыз жазсын эгер уруп алса. Жок, кандай закон? Мына өкмөттү уруптур. Барбы законда? Бар. Жок, адамдарды уруп таштаган. Жок, урган. Эгер бирөө урса арыз жазсын сразу. Ошо эки адамды мына айыл өкмөтү менен уруп таштаган. Senden daha bir sıranışta yemi. Uşu sen üçün, uşu biz seni sıylayız. Uşu sendele el, yurt dev iştep жүрүp kötörüldün ha. Uşu sendele bizge köprü olup verem, uşu 15 bala uska. Oldur, oşon üçün geldim ben. Köprü bolup, baldarışta alıp gelgen hareket kılıp. Oşon üçün geldim ece. Mına uğuturu, Toğustoro'dan niye olduktular ha? Bişkek'e aparıp kalıp koyup, atölyeleri alıp koyup. Жалаң аялар тозот. Балдарга азылбагыла. Ачылбай. Аялдар Qanday bu? Nahal tuttu ey. Bizning balдар buna Qirg'izlarga tap qo'yib tutib o'tirib o yerda to'qiydi. Oturmayın desin qanday. Biz qalan qalmay qo'ydi. Chiqma, oturma. Hakim geldi. Hakim gelse точно контакт çet. Bunu hazır elekten bunu. Bağımsız kontak gereksiz. Mine de aldaydı. Mine de aldaydı. Siz başlıyorsunuz. Baştan bir yaka biz aytaylı. Mına bir yaka. Şu bala bütüret. Şu bala tengere gelir. Bütürete vurur. Şu ayakta ketken. Bu adamı bergen. Bu adamı bergen. Bütüretine. Bütürüz. Bütürgön. Jaynak bütürgön bolsa, uudunu men alып келди. Men ошого men кызык жерим айтайынбы? Мен таң калам да анан Кудай. Соғыш болбосун да. Бүтүн ошончо бир өлкөдөн келген бир зыян эткезек деле. Ошодон ушуга чейин бир түркө катын тийбезек деле. Эмне себептен алып келип кылып койдуңар? Ошого жооп берчи мага. Кимди? Автомат менен келди го. Жерде тынчтык болсун деп. Тынч эле жатып атпайбы? Тынч эле отуруп. Bu yaktın çoğutu. Bardırdı. Hem aramızda bir halge oyu buzuklar var da. Oyu buzukları. Yok canım başta. Provokatörler var. Provokasyon. Birinci başta provokatsiyaçı сырттан келет. Onu неге тыгат мисалы үчүн? Мына ошондо алма суранганда ошончо элди таркатасызбы дегенде сенин бир осоңе таркатып кеткенден кийинчи биз чапан айылбыз. Биз өтө ыймандуу калппыз. Мына бир үстүгө эле таркап кеттик биз. Ошондон бери бир ос сөзүңөрдү күтүп ушуга чейин унутпай отурсак, балдар эмне басмачы Мына атасы ызында отуруп. Неге? Олар да кеткен жоқ. Олар Эже, мына милицияга өзү келсечи, өзү күнөөсүн мойнуна алып мен келдим десе, өзүнө жеңилдик болот. Onu үйүнөн кайрып кеткенден көрө өздөрү балдар келгени жакшы. Анан азыр биз байланышсак, а мейли Алапкага барсак, караванга алып кетсин.
Yerde больницадағы баяғы кәлтәк жеген балдар бар. Ақсақалдарыңарды жөнөттүк оны. Ақсыға барып ошол жерде ата-энелери да кызылдап турушат азыр. Кәлтәк жеген. Жок, кәлтәк жеген балдардын ата-энелери. Bu yerden milsiyadan kaltak çeken. Bu yerden milsiyadan kaltak çeken. Oşulardan kaltak çeken bana. Üçü, dörtü bir bal, bir balanı vurdu. Anın